Lakhipuronline puthok-saba November ki tang kunithoy irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pao. Lainga ka yanaba porakpadagi ningsing kunda miyoi mapan gi hakjang ngasi lairol chalagani. Lairol chanpham gi mafam social worker and Buddhachandra katkre. Silcharda JACALCA gi candlelight vigil gi thauram pangthokan khidre. Career Guidance for Competitive Examination haiba hiramda nongmagi oiba thoromama Nehru College Poilapulda pangthokre amasung mathang chahida Biharda Khelo India Youth Games amasung Para Games pangthoklagani. Haujik mapung oiba pau tabirase. Nupi angang yauna mioi tarupu mihati na hatkiba amadi nongmai kapagi thodokta mairoi ama laikhidaba punna mioi mapan Manipur lenga ka yanaba purakpadagi ngasi ningsing khunda mioi mapan mak haunabi matungina leirol chalagani haina ngarang ayuk pung 13 taba matamda babu parada leiba all jiriba maira paibi AJMP gi office da Joint Action Committee Against the Brutal Killing of Khundrapam Athoba Singh and Serious Injury of Kaisam Bishon Singh amadi Jakurador da ahan ani mihathi na hatkiba amadi nupi angang taruk tamthina hatkibagi semkiba Joint Action Committee Against the Brutal Killing of 8 Innocent People JAC asina sinduna pangthokiba paugi mifamda paumi singda JAC ani gi maigedagi yanakiba dugi matangda phongdokre. JAC Against the Brutal Killing of Khundrapam Athoba Singh and the Serious Injury of Kaisam Bishon Singh gi convener Syam Kumar Mutumna haikibada haukiba November gi 13 gi Jiribam gi Boro Bekra subdivision gi manung channa leiba Jakurador da kuki mar khulai paiba singna yum mai thaduna nongmaina kaptuna hatkiba nipa ani amadi phaduna pokiba nupi amadi pigliba angang ahum yauna makhoi nipan tamthina minungsi yaudana hatok bikraba sing amadi Jiri United Committee na mihat asiga mari leinana Kaukiba General Strike manungda Senior SP Combat Manipur Police ki Nectar Sanjanbamna nongmaina kapada laikidaba mahiroi athoba khundrapam yauna ningsing khunda punna miyoi mapan gi hakjang silchardagi laururaba matung haunabi matung ina ngasi lairol chalagani haire masi Manipur lenga ka yanaba porakpadagi ni haina mahakna phongdoki aduga ihawasiga mari leinana Imphalda miyoi kaya phajin kiba miyoi sing condition amata yaudana thadok piragu haina su mahakna phongdoki maroina lenga ka yanakiba wafam sing adudi mahiroi hatpa Nectar Sanjanbambu khudakta thabaktagi dismiss tawba laikhidrabagi imung manungda laingang na pifam thokpa ex gracia pibiba amadi mahaki imung manungi miyoida chanaba permanent job ama piba haina yanakibani haire paugi mifam aduda saruk yakiba Joint Action Committee Against the Brutal Killing of 8 Innocent People gi convener Y Sanjoy Singh na haikibada Manipur gi Chief Minister ga wari sanabada JAC na tawkiba demand khudingmak thabak oina pangthokpagi thajaba amadi thabak oina tawrakpagi yanaba poraktuna laikhidraba singi hakjang silchardagi lauduna ningsing khunda aroiba mathau mangam pangthokpa haina yanakibani haina phongdokhi paugi mifam aduda JAC ani gi member sing su saruk yaki haina JD News Network tagi phangma pawa sina haire agi tang 13 da Borobegra PS ki manung chana laiba Jakurador ki Jakurador thokiba misi khoi mifame pon amadi misi mena thokiba dugi manung chana khoi gi JUC na Jiri United Committee na kaukiba 48 hours in a strike tugi manung da ini jamani mita thokiba khoi gi Khundrapam Athoba Meti bo khoi gi Sri Mr. Nectar Sanjanbam Senior SP Special Combat na Kapthura Pamaru dagi khoi Khundrapam Athoba Singh laikhidaba dugi semjakiba JAC Against Brutal Killing of Khundrapam Athoba amasung serious injury of Kaisam Bishon Singh gi JAC na memorandum ama pisan khar matungda khoi Honorable Chief Minister na JUC gi khuthangda hariba taliba JAC na taliba dabi sing adu athu matamda piraklani haibagi thajabadu pirakpagi matungina khoi hayeng asi khoi dead body lobada yanaba pujarakle
JMC ने सेक्शन की 48 hours की जनरल स्ट्राइक ता कोई की सरुक याबी की इसे नाउ इम्फाल दा सरुक याबी की कोई की एजिटेटर सिंह हाजिन की दो अथवा मतम दा कंडीशन मत यावदना थादो पिनबा अपील तौजरी लोनना हयेंग असे अरोइबा मथो मंगम कोई डेड बॉडी सिंह कोई डेड बॉडी पुन्ना मापन कोई की कसा बोरो बेगादा बोरो बेगा की साइड तकी कोई असीबा लेकिदबा मियोय निपान अमसुंग कोई खुंद्राप मथोबा पुन्ना मियोय मापन असी अरोइबा मथो मंगम पाथोने बिदमकता कोई निंगसिंग खुदा सेम साजरी हारिबा मथो मंगम पांथोपसिदा जेरी इरमदा मसे लाइबिरिबा इचना पाइ पुन्ना मंगना सरुक यामिनसी हादुना मीडिया को थांगदा पाइ पुन्ना मके मफमदा नोलुना निसिंगजरी वेनना कोई सिगुम्बा कनोसिदा कोई मेमोरेंडम अमा अखोगी JAC साइट तकी मेमोरेंडम अमा अखोगी कनोदा ऑनरेबल CM दा कोई थगत सरबगी रेस्पॉन्स होइना कोई दा पॉइंट खरा कोइना थमजब असिदा कोई ऑनरेबल CM की साइट तकी कोई दा पॉइंट सिगी श्योर थाजब खरा कोई दा तौरनी हाइबगी खरसि यानरब मतुंगदा कोई जे डेड बॉडी से हयेंग से लौरनी हाइबगी सुमाइना कोई क्रिएप जे माइ कनो यानब पुरकचरे अदो नुपी अंगांग यावना मियोय तरुकपु मिहाथिना हाटकिबा मदी नोंमै कापगी थौदोकता महिरोय अमा लैखिदबा पुन्ना मियोय मापन मणिपुर लेंगाका यानबा पुरकपदगी ngasi ningsing khunda miyoy mapanmak haunabi matungina leirol channanaba lamadu jiribamgi social worker n budhachandra singna miyamgi damak katpirakpada JSC gi convener oiriba mutum syam kumarna tawimal khangba madi thagatpa phongdorakle ningsing bayai tha sigi taramathoida jakurador karongda mihathina harpikraba laisram baren mitei chahi humpu maibam keso mitei chahi humputra mathoi Jurembam Rani Devi Chahi Humpu, Telem Thoibi Devi Chahi Kuntramathoi, Telem Thazamanbi Devi Chahi Nipan, Laisram Lamganba Tha Nipan, Laisram Chingkai Nganba Chahi Animakai, Laisram Haitombi Devi Chahi Kunmanga, Amadi Nongmai Kapagi Thodokta Laikhidraba Mahiroi, Kundrapam Athoba Chahi Kunmathoi Yauna, Punna Miyoy Mapangi Asibak Chang Asi, Lairol Changadoribani. Fajin Kiba, Miyoy Taruk, angang ahum yauna mi taruk phajin khiba amasung akhoi mai nung da akhoi mai chak sa pada yawra akhoi mi ahal ani amasung akhoi tang tra tret ki akhoi numidang da akhoi labak thirba thodo amda mahiroi ama khundrakpam athoba sing hariba mahiroi ama akhoi nongmoina panbadagi nei kidraba punna अखोगी अथौब मापन अदुगी लेरो चनबगी अखोई मफम असिदा अखोई बायोडाइवर्सिटी निंसिंखुल बायोडाइवर्सिटी की नाखल दा लेरिबा अखोई यामबा सोशल वर्कर एन बुधचंद्र ना अखोगी हारिबा मफम असि कथोक पिरे अदुगा अखोगी हारिबा लेरो चनबा से मफम असिदा तौजरगनि हादना खाय मियां मफम दा निंसिंजरी लोनना JAC अनि की माइकैदगी अखोगी लम असिबु कटपिरिबा Social worker yamba namarapam Budhachandra bu haninga retana thagapa phongdokchar Janata College Kabugons ki Manipuri Oja Singh amasung mahiroi sing nangarang sakul senumita jiribam gi tamthiba thodokta laikhitraba singbu ningsingduna awaba madipendaba phongdokpagi mifam ama phamkre mifamda Oja Dr. Usarani Sharma Salam Pradeep Kumar Dr. Saikhom Robindro Dr. Hodam Nirendra, Gayatri, Priyanka, Rajani na chingba miyoy singna saruk jake. Mifamda laikhidraba singi thawaina ingna chikna lairuna ba taibang mapuda thauni jake. Silchar Khudiram Bose Statue Manakta Joint Action Committee Against Language and Cultural Aggression JACALCA na sinduna jiribamda thawaina pontha oikraba miyoy taruki atma santi gi damakta Candle Light Vigil amadi Manipurda Santi Hanjilaknaba dabi thamduna dharna pangthoknaba honakibaga mari leinana administration da aiba charol pisin khrabasu thauramadu hauromdaida police na laktuna thingzin khre haire Silchar da leriba mitei amadi atopa kanglup singa punna thauramadu sinbani adubu laikhidraba singi damakta candle thanba phawba yahandriba lengakasi democracy gi mayoktani haina Lupki Secretary General Dr. Maimum Santi Kumar na thamoi songna pedaba phongdoragli
लुप की प्रेसिडेंट निर्मल कुमार दास ना मणिपुर दा अपासपा थमजिंदुना शांति पुरक्पा यारोय मदुगी महुत्ता कम्युनिटी खुदिंगमा कलोइनना फमिनादुना पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा पुरक्ननबा होनबिगदबनि हाइखि জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এগেন্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারাল এগ্রেশন যে বহুভাষী সংস্থা এই সংস্থার পক্ষ থেকে জিরিবামে যে 6 জন বাচ্চা থেকে শুরু করে মহিলাদের অপহরণ করার পরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছিলাম কিন্তু আমরা প্রশাসনের কাছে পারমিশন চাওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন 11 আওয়ারে আমাদেরকে বারণ করে দিল যে এই প্রোগ্রাম করতে পারবে আমাদের প্রশ্ন এই গণতান্ত্রিক দেশে আমরা কি আত্মা শান্তির জন্য ক্যান্ডেল জ্বালাতে পারবো না এটা আমরা অনেক দুঃখিত আজকে এই গণতান্ত্রিক দেশে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বাঁচতে হয়েছে সংগঠন মিলিতভাবে আমরা যে মণিপুরে যে নিষ্ঠুরতম বর্বরচিত যে হত্যাকাণ্ড চলছে আমাদের বরাক নদীতে যেভাবে মৃতদেহ দেশে আসছে এরপর আমরা কি নীরব থাকতে পারি আমরা তো এমন কিছু করতে এখানে রাজি হইনি আমরা শুধুমাত্র শান্তি এবং সম্প্রীতি বৃহত্তর মণিপুরে যাতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকে তার একটা দাবি জানাতে এসেছিলাম সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এছাড়া আমরা যারা নিষ্ঠুরভাবে মারা গেছে যাদের ঘর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটা মোমবাতি প্রজ্বলনের একটা কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছিলাম Career and Counseling Cell IQSC Nehru College Poilapulna Sinduna Khitish Chandra Das Memorial Lecture Ningsing Thorom Oina Career Guidance for Competitive Examination Habe Hiramda Nongmagi Oipa Thoromama College Asigi Auditorium Hall da Haukiba Leba Open Mita Pangthokre Thoramda Kisan Chorei ACS Executive Magistrate Hailakandi Loidana PWD Department ki Assistant Accountant Oina Thaupu Biribi O Aninditana Wanganglo Oina Saruk Yakhi College Asigi Principal Dr. Subhojit Chakrabortina Mayai Tangbal Laukiba Thoramasida Career and Counseling Cell ki Convener Oidibi Assistant Professor Dr. S. Merirana Taramnokpagi Warol Thamki College Asigi Senior Professor Singh Dr. Laisram Bharati HOD Department of English Amadi Dr. Madhumita Das IQSC Coordinator HOD Department of History Makhoi Anisu Numidasiga Mari Lenana Wangangki Thauramda Lengbirakiba Civil Service ke Officer Ani Amadi College ki Principal na Mahiroi Singda Kanara Wapam Kaya Tambiramki Assistant Professor Hirolsberg Rongferna Thagadwarol Pirabamatung Thauramadu Chinglemna Loisinki Learn a lot of new things now, build up your knowledge, and in such an exam, whatever you study will not always be asked in the exam. So what will help then? Your peripheral knowledge that you build up throughout your life by reading books, by watching movies, probably news channels, interacting with people, being aware of your surroundings, right? If there's a river, where does this river flows? Or what is the origin, or you just ask around. These things will also help, not just the bookish knowledge. So try to develop that also. Mathang chahi ki April da Bihar na jumbo oiduna Khelo India Youth Games 2025 pangthoklagani masiga loinana Youth Games ki matungda Rajya Simakta da Chayol Anirom ki matungda Para Games su pangthoklagani haina Youth Affairs amasung Sports Union Minister Dr. Mansukh Mandabiana Phongdokre Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuromassage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap sing asina Diabetes Kidney amadi Liver gi anaba Paralysis Sciatica Spondylitis Khwang naba Khu naba Nerve ki anaba Blood Pressure Heart Disease Brain Stroke Nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi Joint Pain layeng jari Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba Steam Bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani Advance Booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak na maning singjari
বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না, হাতত ব্যথা আসলো, এখন তোরা বাঁকা গেছে, পাউটাও পাততে পারে, আগে পাউটা খারাপ থাকতো, পাউটা ভালো করে ফালায়, হাতটাও একদম বুট করে রাখতো, এটাকে এখন এমনি এটা করতে পারে। হ্যাঁ, আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা, আমি গোয়ালজোড় থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। আমার ব্যাক পেন ছিল, আমি অনেক জায়গায় দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি, মেডিসিন দেখাইছি, কোনো সাকসেস হয়েছি না। স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় আমার বাড়ি। Arubada maruoiba pau amukhanna Laingaka yanaba porakpadagi ningsing khunda mioi mapan gi hakchang ngasi leirol chalagani leirol chanpham gi mapham social worker and Buddhachandra da katkre Silchar da JACALCA gi candle light vigil gi thauram pangthokan khidre Career Guidance for Competitive Examination haiba hiramda nongmagi oiba thoromama Nehru College Poilapul da pangthokre amasung mathang chahida Bihar da Khelo India Youth Games amasung Para Games pangthoklagani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare